walipokuwa mle gerezani, waliomba na kuimba sana. Milango yote ya gereza ikafunguka na minyororo ikakatika, wakawa huru. Maombi ni muhimu, tena ni ufunguo unaofanya Mungu atusikie, tukiomba kwa imani ndani yake, kama vile Paulo na Sila. Kama Hana alivyoomba mtoto wa ahadi, Daudi aliomba ushindi vitani, naye Daniel alivyoomba hekima na ujasiri, Mungu akawasikia na kuwatendea. Tukiomba kwa imani ndani yake, kama vile Paulo na Sila. Kama Jona alivyoomba kutoka shimoni, na Petro alivyoomba kutoka